Thir tu zong zong te in zawa yin zibai vek ule. Tunchumat suan video masalama kan lau ti chwatak. Korean actor lar le Hmeltha tak tak te Chanchin ngai nom a PART-2 na kan lau ti chwak le do na. Request po om nuala lau ti chwa zel po kan tum don nia. Video masalaw la en lau te pon khonga yin lau va en ula. Tin kan video lau like ka lau subscribe to win kan som nun le mola cheu. Lee Jun-ki Scarlet Heart drama a chang tu pa ber pariap riap tak mai Lee Jun-ki chang hian bulin chan don ti ang ani hi tuna chuan kumsom thum pakwalai ni to ma se a hmela ero chutiang reng alang lo en mai phei chuan kumsom ni pali borvel chia lani omania a film chan masak na ber The King and the Clown tia leading role ron play a chang to in mi te sia ta hlo ngal hle a keni chuan kumsang ni le panga ve ka chuak my girl a chang khan kan hmel sia te fur nge yang Jun-ki hian acting pialama zale lampo ne so ema naw me chia pakhat nei yin an unaw hian martial arts an thiam hlebok acting debut nei ma chuan modeling lama akala fashion brand shang advertisement ate alo tel fo china ni The King and the Clown tia chan hnu khan historical drama shanga chang tura somna adong nuala heiwang hian a nickname po King of Historical Dramas ti in an phwa sakhialani acting ne so zia thu hi achan puiten an soile nok china ing ang role po play don se ai hne theiviau zela tin Hollywood movie Resident Evil the final chapter a po khan alawin lan ve to bok hei hi a Hollywood debut movie ani nge he movie director Paul Anderson pon an komna a Lee Jun-ki hi a action video YouTube ka mo changa ka shiat ania khata chang khan kamitala khop mai ti chuan agency te bia in contract zia puya ka som hala ma se a schedule tight em awangle Hollywood ema in lan tur chuan ala in pelo deuh nia shiata wangin anola chuti chung chuan ka request non zela ti chuan to pa rem atita ani ati BTS fans army telo shiata tan Jun-ki hian BTS la angai thana sa in a member du ber chu vile RM te an nibok dating rumors a drama chan puitenen hian an nei nual na in confirm tak ero chu Jeon Haebin nen sia khan alani thung drama hit tak tak Scarlet Heart te Flower of Evils Lawless Lawyer ti tele adang anei nual to ani Soji Sub Mandewa TV an Chanchin drama lar tak Master San le Oh My Venus tia achang tupa tle rola changa nutling pui te poina pa anti ron Soji Sub po hi ama chuan jeans model ni chin ania ti chuan drama a in lan tura somna adon nual nu in acting alu chilta ani drama le movie shanga in lanin award po tamtak alawla to a ama angin a active to lona in alardan ero alangai reng thung tuna kumsomli pathum mi ni in ni kumsang ni le som ni khan Jo Yeon Jung nen ani nei nge tin ani hi women's rights support tu te singa mi ni in Korean actor te singa hoi hom le gentleman ber Paul ti asia tani actor le model ani pialama thuziak thiam tak ania anun jin kong le athil ton shang asiana le khapu po alo release to a release changa ni somna a best seller lisa alang hal hialani Gangwon province kalna kong po aming zoyin Soji Sub ti in vo ania ani hi hetiang aming chuana nei thei Korean actor te sing masaper ani bok no pangte ani lain anule pate anin chena hewang hian achung te chungchang asoi tamwak ngai lem lo anupui Jo Yeon Jung hi TV reporter ni in kumsang ni le som pakwa chang khan anin de chena ti chuan nu kumle a anin nei ta ani Park Hyun-sik hitsu alarboka request po atam chur ngei mai actor ani baka Korean boy group Zia member ani china achanto na drama apiang hi alarin a hit veka abikin strong woman do bong sun phei khatsu Korean and chin te singa shelo mangpo an omlo nge yang ama a hausak mai pialama chung ko hausa tak achanga local ania K-pop idol te singa chung te nei hausa soya piang pwa telvesi ani anuli api hi Buddhist sakhowwan turu takte anni awangin aming Park Hyun-sik ti po hi Buddhist pithiam pakhat phwasak ani apa hi Korean company top position chel phatsin BMW company board member ania music lama tuiviang ma sela achung te chuan apa anga business lama kal turin andu pui deuh zoka ama ro chu ama nge yin entertainment luchil adu ta zokani
interview ane na pakhata soidan swan atlei ro lain an buli chin ani ome hewang hian hun engamuti chung shi omti takin a hun a man pha to ani strong woman do bong suna achanpui park bo yang hi atak taka po adu zia thu interview ate walau takin alo soi to a mase anin date ngeyem ti ero thu chiang engma a lo thung anua actress park bo yang hian an dating rumors chungchang an komna a soi chhuakin anin date lo thu le khatiang zonga en lo thu te a soi bok hian sik hian idol ani ai mai in actor ani na hi alar pui zok ma a drama lar tak tak the heirs what happens to my family huarang ti tele kan soi tak strong woman te hi alar zwalte ania award po alo dong nwal to bok a chelovin asang chaboka a debut ti phata changa tun thleng hian tlerol te duron tak alani zelani tin kan soi mai haulo tur pakhat chu azai thiam zia hi ani ome OST po asak nwal to baka a group omna chin zia po khan main vocalist la yania mi talented ve tak chuani Kim Soo Hyun tun thlenga Korean actor te singa hlo nember lani char chu Kim Soo Hyun hi ania mani dewa actress So Ye Jin na an sandun na drama It's Okay to Not Be Okay ya chang phei khat chuan a hma ayin alar zwale moti turani ani hi chu dream high ya chang to renga mi te mitla tak mai kha ania tun thleng hian eng drama po chang se hit lovak a ngai lem lo soito angin ani hi highest paid Korean actor ania an chu danin It's Okay to Not Be Okay ti drama a khan episode khat sela $, nuai li sing li zel hlo angani Soo Hyun hian middle school ka laya chang to in lungnat na arrhythmia le supraventricular tachycardia tenayin kumsang ni le som pathum khan heart surgery alo paltlang to a masela alare fum fe chuang lawani a college lu du na a voi ni lai nol alo ni to a kumni meu engma tilova om nuwa kumsang ni le pakwa khan Chungang University Film and Theatre Department a ainzia kling ta shamani mizak zum le michitak ania wangin anu hian speech class emo acting class akhoi mo zok zok kal turin atia tichuan Soo Hyun hian anu thu zomin acting class azomta ani a drama chanton na lar zwal tak tak te chu Dream High te Moon Embracing the Sun My Love from the Star It's Okay to Not Be Okay ti te ani hloma hetia acting lama ke pe na duwa chang hian a thei to pachwa anun pum chu actor anga manral adu ani Dream High drama a chandon po khan K-pop idol te na training hatlak tak tak an paltlang ang te chu thla engmoti chunga paltlang ve nga ya he hian zai le lam lama na satakin apui pha nge My Love from the Star drama khan China a en hlo ema a chhuati phei ka chuan al episode khat sel kha $, sing thum sanga vela shal ani a fin sam tak te poina in na shat ngai lo tura karin pakhat chu actor tak tak anga a debut ma hian a chian te nen underwear modela anlo Chanchin brand lar tak ero anilem lo thung tin voice over flara jandi lo kidnap tu pa Lee Jae Ha role kha changturin audition po apeve thlapna in thlan ero ani talawani tun thleng hian tunen nge anin date to chia ti chiang taka soitur ala omngai lo na in dating rumors ero anei venwal to Song Joong Ki tun naya Song Joong Ki drama thar Vincenzo kha ien to em ila en lawani swan fa en venge te in chirlo khopang Korean actor lar perte zinga mi Song Joong Ki achang tu pa hanninge boknen a hit lo thei lawani University akalaya chang to a flower boy ti a Chanchin ania a mela cha in a school kalai pon alar chin hle a hewang hian entertainment industry te pon an shat pha ba ka offer an penwa nge a chuti ruale ro chuan acting lama kaltum na reng ane ngai lawa wangin a offer don te a hnol vek thung a hnuwa ati chi taknia a shiata wangin acting lama kaltum na ane jana a debut movie ero erotic movie ni in a frozen flower ti kumsang ni le pariata ti chwa kha ani ti chuan kalchunjom zelin tundin mun hi alo thlengta ani Joong Ki hi a werewolf boy ti movie kumsang ni le som pahnia ti chwa achana changa mi te shiatlo ania he movie hi shal akalin tickets po magda duai sari set shal chwa hialani Joong Ki hi mile khathiam theile bright tak ania National College Entrance Exam nei na po mark zathum somriat lai score thaingat ania mi mai anilo ti chiang tulian tak pakhat chuani
kan lo soitak Vincenzo a khan episode khata dollar nuai khat singa changa chuangzel hlo ang ania Kim Su hian hnuai chia a omin ani pahnih hi tuna ri chuan khum tu an la omlo Descendants of the Sana achan pui song he kyonen an drama chan lai chang to khan anin de chana ti chuan kumsang ni le som pasari khan anin neita ani kha anin medunin he drama emna sa te phei chuan an ship na sa chin viawani kha masela vandwai thak takin kumsang ni le som pakwa khan anin chen thu an puanga he hi achan bulpui bera an soi chu mi ze in mil lo wang ani anti tin anin ne changa thla som pakhat na Junki hian an pahnih chen na in alo chhuah san dai to nia hriat ania in chen em chula soilo ma se hunrei tak chung an om shang mana ti chuan a topa anin chen ta ani anin chen nu hian an career a ma ain an tlak niam pha ve na a hunrei ero a olem lo song Junki hian kumsang ni le som khan mi patana skin care ti chung changa ziana le khabu alo release to a shalpo akal chur khop mai Japana page 1 release non le hialani Larvia with tilo chuan social media account anei mia lo thunga Instagram tal han khoi sen chuan fans te ta na hanlom omdon te lun nen Junki hian adu lo mai baka social media han manvel chu atimi lo ti asoibok Lee Jong Suk ato beratan chuan tlerol te du ron atu te poina kabial pa kapasal anti luai Lee Jong Suk chungchang kan thlir haudon ani Ani hi model angin kumsang ni le panga khan a debuwa Ahmad chuan Korea Entertainment Company lartak SM Entertainment a K-pop idol tura trainee ni chin ania thlathum chung repzirin boy group reality a debut turati ania anua an project an cancel sak awangin company a chwa santa ani anu kumsang ni le soma prosecutor princess ti drama achang acting debut ron nein avoi khat drama channa achang mi ten andu ngal ema Tuna page 1 Korean actor te singa Korean mai po ni lo khovel pum hwa palar ber pol ani drama baka music video shanga model man alo ni to bok achen nai ber te singa mi pakhat chu video maselama kan lo ti chwatak kim mu bin kha ania ani pahni hi an sangin an piana nal chadun buka runway vela hankal te chu an ne so dun khop mai disorder jikhat scopophobia ania Henat na neite swami puitam takte bula an thelo china an buai titi deu china ni Jong Suk heroin alo ton chan to ania wangin henat na neitam sok ti ai chuan alagdan anep deu soka chuti rwale ro chuan ama endura fans anron pungkhom chang tele press conference kal chang te chuan a nervous na sa in athlana shu deu chen zel ni in a soi heti chunga camera ma a shom ti mel apungai lo te hi afak omin ator chelzia alang chiang hle Atlay rol tirin angaw lutuk chua zakdeo china, inti han tumin nisa ate ain pautsa nga china, masila han sa soylaw asen vek ringot sel china ni. Zuli akay no shim hi ayin thay chak lova, chuay chuan kafe vela achiante nena, kofi intura kal at hangzog chin. At santo na drama te hi alar veka, high kick te, Doctor Stranger te, Pinocchio, I Can Hear Your Voice te pay katsu kan shidek furlom ngayang. Actor te singa Grammy Award lutak mai la thay te singa la no pangber aniya. Hello po award tamtak alaw dong to ani. Of ke matsuan mizak sumle chung klem tak aniya. Achian nai tak te biak chang chuan an kudvon le an mani khoi nge ya biak nuam atibok. Hei wang hian dating rumors tamtak anei pa fau china. Ama nge yin an kumna a in soifia na te na yin. Date ka na yan ipot swan tu boylem lovin. Kay ma nge yan kapuang nge yang. Fiam tuti takin alaw tito bok. Girls' Generation member. Hyoyon nen po anin kom ngayin. Jong Suk chuan kanina ang anga kalan ngam na le. Engkim kasil ngam na kachian hutak ani ati. Apa yin taekwondo class kal turin ati lui china. Ningvyang ma se apa thu zomin akal tuan ve chak thawani. Ole khatisong khatun chumatan swan nele phot sela idu de te anlo la telawani swan comment section lama lo soi ula video da nga lo ti chwale zel kan tum don nia